Well, Karma Deputy RDC me Agago District Mego Ashan Moro or Patongo Youth Center or tipping staff smoke kin lo bone ni ten down be ka mudlum isap ka chiel maglumoni Lira Palwo kono ti town council ye kwani kumo kwa guber ka mudlum matak kun gine ni obero katime kun allegation pelotela mati local tayar kun wayni John pomuru miken kin je makawa John muru cocaine uberiye ki waji berani nen chala ko yume gwoko jokone mere mudni enda John akwa muru cocaine pekelum chi ko win lokian ini kita Mwodo kono nunda ya do yin le ara pa lo ka de lu mo ni ki go oni o penja bi oi bana they are saying me every 3 years coming pizza cocaine jono be coming bi jono mo cocaine so jono me no mo lu ma cocaine yo ke ni cha bi ni cocaine no ni jo ke me jo mo rin ya no yo mure jai no don ko de loko mudlum kono ramo yi Acholi waki neighboring places pa Acholi ya lu lao ki Acholi jobu manong ya bim jomo kana ke mago ki kich awa ji tich ki job mi mako luku ramo e pin be mo kar mo du me pa dan mo de ki luma tek Patongo council chi loko mudlum tega me now kedung chel breaking one ma tika bina chawa na ye me Patongo uti ko wachu kama ling ikar ma en be ti Patongo Youth Center kapoko jommi ka chel gen RDC handing over jommi mich magata min bolo tien moti ko kwano ti ching ma video ne be do ni channel le ikineka michi yenu beru hair dryer beru charan beru carpet beru rolls mibongi me akwaya me wajo kamale ni goram Pongdwongo madong ko beru chane kilmone de mighty goram Pongdwongo obitimme ni do bungwen mi du me pare Patongo mo extension mi goram Pongdwongo beru kademi ka beru ma full enter Patongo tieni da bungwen midwe me pario mea kiloke nenen me agipe wati ayo Gure madir de Acholi mati Patongo kikir ka ma ke Patongo kitom ne wana po pe tiente kwa tia gwen to tia no mati an tia gwen yo Matongo be tia gwen general ko tia da che champion yele cher maro ya ke cher de ko be no te kon kon dina do ni abe ana de gi bon mo ni mo mai ni ko be kon ke ne ya bo man de be no ka pa team pa jo ma ke tia wo ke me pa ta turi pa to pa de Pongdwongo wale go bi ne gi no cha ke go kwa ni da bo man no ge te kan jo organize ti kama be ni ti chale ni no da no be ti ke no me de be ti o pe wa ki ma lo ye wa ka jo ne yo wan ka wa bi ai ko na de fi wa wa ro ba mu fi po kilo me tu go goram Pongdwongo ber katemene weng achiel ma ruot uwo yo cho request he nikoti me ma obero ila pono
ene o window login ki doctor la tun wayni furu be extension mi Pongdwongo ma be ma bed on miet loyo donc pe man wangwa bi be straight I Patongo kunu wa wanen goran Pongdwongo kirbi woro kede kuno bi kato chian pa ye la bon ki tamorio foch ki ken botin menano video ni donc obinene mo kenne fo